Umuntu osuke edlula phela empilweni lona umuntu omdala osuke ekhuluma. Abantu abadala sikhuluma ngempepho nabo, ukwazi ukuyimsamo, wemsamo phethe impepho yokukhuluma. Kufanele phela ekwazi ukuthi ukhuluma umthisele impepho, ukuthi ukhaliswa yilokho ukuthi uma bengamthiselanga impepho akafuni ukukhuluma ngisho njalo. Kufanele phela ashise impepho. Akushoyo athi evuka kanini, ovuka kuye ekhuluma ishisa impepho. Abenze lokho akushoyo, angazi umuntu elanga emhlabeni. Ngikuzwa kahle mkhulu. Ngoba ngibuya ngiyazela ukuthi ngoba i-videos bakhombisa nezimpawu zokuphilile. Alright, ngiyakuzwa mkhulu. Cabanga ukuthi insizwa iyezwa ke lapha ngasekhaya. Uthi umkhulu vele impepho iyonanto elasixhumana khona nabantu abadala, iyonanto eyenza ukuthi abantu abadala bekhulume mase sishisa impepho. So uthi buze lo muntu angathuli udu menzeleni lento abantu abadala asuke beyishilo ngaleso sikhathi ngoba umayo bona bayamqulekisa nje ngoba ungathola ukuthi futhi ama-signs lokhu bemnika ukuthi befuna mhlawumbe uyawaziba selokhu bemqulisa bogcina bemthatha ngempela